ये मेरा घर के लिए फाउंडेशन बना रहा था। इसका माटी 3 फुट कट दिया। इसका भीतर में ये कौन मिला था, कॉइन, मुगल एम्पायर का पैसा कॉइन था। इसका वजन तो 10 ग्राम है। hi takahin in mun kanang chawa chulai chun hi bana khurgahin fit thum vel kanang chawa fit thum kanang chona mun khan hi coin hi kan chau su ga he coin kan chau su na arik dan hi coin dik dan hi gram so mania hi halet ling zong ka sa zong coin sa zong ania itakahin kan lak su ania tuin mundang danga in thokin dor tu kan nei nula ami rok sor ding khom ka di chung na he ro thil kumzali ma alaya do feta paisa lui ani lein kang si thave ani he in kan sa hemi ban khur kan laya fit thum vel kan an laya fit thum noi lama khan fit thum lam noi lam panga khan hemi coin hi kan lai chuka youtube vel kan han ena mi ten an lo dan vel ka kan an tia kan buka digitalin gram som atling chia ni he ta hian kan hua hemi in hi sa khan zakwa som ko pakwa kan lai to khania hei mun hi fit nga vel sang hi kan lai hla chu komena kanan chia tuna athar kan han sa andona aban khur tur kan ai laina khan hei hemi coin ni kan lai chu kani hi tu hai coin lam huno hai jan hi lo ending in pong la ka hi coin hi arik zong chu gram so mani en theina pu kanang en dan sun kumzathum kumzali lo lem ta paisa lui ani ti cheng dewin ri theina ta hi pilnoya kan lak dok khan adum vonga hi brasin kanang not fa ya hena thil ji gai lan lang theini camera afino lein ching dewna hun lang theino hi hello ena dingin ka itin hi alet ting ania sa zong hi coin paisa lui mughal emperor hunlaya paisa lui hilai in mun nge ya hi kan chau suk kar khat khomala lim no ni kan chau suk ni an thokin kar khat khomala lim no ni tika ei hung posani